Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Wih, kembali lagi bersama macam-macam barungan. Wah, hiune ngoser-ngoser. Wah, semuanya pada ngamuk nih guys. Waduh. Waduh, ditusuk sopo iki? Wih, ada barungan telon. Ada Mas Rama. Wih. Ini yang pakai barungan singa besar siapa ya? Wah, ada Mas Elvan. Mas Elvan sangat kuat memakai barungan singa. Iya. Terus ini yang pakai barungan kodok. Waduh, ngamuk guys. Yang pakai barungan kodok siapa ya? Oh, ada Mas Hanif. Lah, iki ono sing ngoser-ngoser iki. Duh, piye ta sate amblong sa? Iki barungan hiu dipakai siapa namanya, Mas? Wah, Mas Reksa. Terus ada barungan ular. Wih, duh, barungan ular yang jadi siapa ya? Wih, ada Dek Cihun. Terus ada setan merah. Anjay. Setan merahnya dipakai Mas? Waduh, Mas Iqbal. Terus ada barungan hitam. Wah, barungannya buan trepol. Dipakai siapa ini? Lukas. Dipakai siapa namanya? Silo. Wah, Mas Silo. Dan ada barungan singa. Singa kecil. Dipakai Mas? Wah, dipakai Mas Abdul. Bangsane para Gandharwa sewu. Sumingkira saka sakenahing papan panggonan kene. Ngerti yo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumingkira saka sakenahing alas gagah wagike. Ayo.
Selamat oro, anggone lemu botoro isat ngono sekarang. Kadang ala yo to, dene ngono lek kawan banjir pun sambil utol. Ruka, ruka, ruka. Bangsane para Gandharwa sewu. Sumingkira saka sak tengahing papan panggonan kene. Pangerti yo. Yen bumi bakal kababat kadadekke dadi kutha raja. Sumingkira saka sak tengahing alas glagah wakiki. Ayo.